things have been. Po prvi puta u Rijeci, odnosno u Dražicama, organiziramo internacionalni nogometni kamp sastavljen od djevojčica i dječaka iz Hrvatske i BiH. Ne smijem zaboraviti naše generalne sponzore, to su Dux Nekretnine i našeg predstavnika tvrtka Šaina. Jedno veliko hvala njima kao i svim našim ostalim sponzorima i partnerima koji su nas poduprijeli u ovom velikom projektu. Evo. Čast i zadovoljstvo mi je da smo kolega Rinaldo i ja ispred ovakve trenerske ekipe danas uspjeli da organizujemo i da zvanično proglasimo početak našeg drugog internacionalnog nogometnog kampa i ovom prilikom zahvalio bi se vama roditeljima. Vi ste najveća podrška za vašu djecu i našim dragim učesnicima bi poželio puno sreće. Ja sam Nedo Roman, atletski i kondicijski trener iz Rijeke i čast i zadovoljstvo mi je biti opet na internacionalnom nogometnom kampu. Dobar dan, ja sam Šain Tvrtko iz agencije Dux Nekretnine. Evo, drago mi je da smo ponovo generalni sponzori ove fantastične manifestacije i odličnog događaja. Evo, drago mi je da ste me pozvali da budem gost ovako jednog velikog kampa. Evo, drago mi je da sam dobio poziv da sudjelujem na ovom internacionalnom kampu. Mogu reći da ovo je jedno veliko iskustvo kako za nas trenere, isto tako i za ovu djecu. Javi se Elis Brajković, pozvan sam ovdje kao gost na kampu. Već sam bio dijelom njihove priče prošle godine u Gerovu i znam šta je to i koliko znači ovoj djeci. Ja sam Jelena Jurić i evo prvi put sam na jednom nogometnom kampu kao trener. Čast mi je evo što sam dobila tu priliku. Pozdrav, ja sam Iva, drago mi je da sam sudionik ovog predivnog kampa. Drago mi je da ima ovako puno djece i nadam se da ćemo se vrhunski zabaviti. To the ones up above, all the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Nogometašice, ja sam doktor Neve Martinović, sportski doktor, sportski liječnik. Zove se Dario Petrnić, bavim se, recimo to radom s ljudima, jako neki definiraju osobni trener, ali moj pogled na fitness je dosta drugačiji, dosta dublji. Što je najveći problem je način razmišljanja. You shut the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like.